Biyag. Di tao. Virgie, apay ngagluluwa ka? What? Malagip ko lang namin tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadangkal ta. Friend, Kaslang kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ninanang ko. agpadata friend. Agpadata iti marikrik na. Agraduara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagraduara ko. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirumbang agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, at ti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyom. Saan ko ang magtang ti kastoy. Saan ak ang makaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalam. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alakat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta iti boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga rod, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bendisyon nga ipapay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Malamangan tayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagadunto pa na Flavia. Basit la dayta. Daytan ti regalo kan ka naggraduar, Virgie. Agyaman na Flavia. Nakaananos ka unay kada kami itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yu, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tag sangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Malalala, mangantayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot day chay. Napan manen si mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka ti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos. Adda pa'y responsibilidad ko iti biyang. Anya? Di gayim ko tinang paadal kanya. Isu nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanya. Saan ta pa'y met nga agasawa? No bilang lang. Agayan ayat talang. Tano nakasagana kanton, apaikasar kanyak. Isunton ti panagsimpata. Ha? Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak. Sige man langan. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kan to paldaangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang
iti board exam. Ay na, talaga na. Unay ti Diyos ka data, friend. Wan, friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Tano addan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayo itong madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Ah, sige. Agyaman na ka. Sige. Awagan kan tumanon nintong madamdama. Bye. Bye. Kastigayam tirik na ti maaddan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbalin a nobyo. Ay, madanagan akmat. Tamang ano. Nulokwan naktulaan. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata dinak to alilawan tinubyok. Siyak to kumalaang ti ayatan na aginggat ingana. No kasta. Saan pa nga mo di gayem mo? Ti maipapan ka data? Saan pa'y tamabainak amang ipod no? Apay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to la makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpet ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalako ken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Ken dinak to isukat iti sabali. Promise. Si kanto lang ti ayatek. Aging gatong palbiag ko. Ang mga no makakita kanto iti napimpintas ng siya. Ket panawan nakton. Saan to ang mapasamak ti kasta? Diyak maaramid day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. Aha. Oh, at iti pagbayad mo. No kasta, nagsweldo kan, friend. Wen, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyaman nak. Ngam, sobra da ito'y Alan, idulin mo. Tanaimbag lang adda ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyaman nak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan kaiding allowance mo. Adayo adakdakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldo kita. Ngam ti sweldom idi ka sales lady. Agyaman nak, friend, Talaga anaayat ti apo ka data. Tauray kas nila ang ti trabaho kidi. Na isakripisyok matlat ti panagadal mo. Isa nakagradwar ka iti kolehiyo. Wen tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte idi. Agasom da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Wen dakkel atulong dagi jay, friend. Wen, kat day ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmet nga rod dagiti ado a sakripisyom. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan, friend. Kasar nga rodo na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan titawan. Ay, adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya? Ni, apay ngay. Nobya mo hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare.
Ang awan pa iti saritaan mi akasta. Mabayag pa mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majinobyam, pare Janus. Na minsan la nakita. Ngam nadlaw ko ang natal na babae. Nasingpot siguro dahi niya. Wen pare, talaga nasingpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta, kato. Ay, bakit man? Damag, napailang. At nagkatanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta. Dahil magasot. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services, kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Abay, naipusin tayo abang. Manumutlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamot la ak kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permita nga agpapabang. Di mo pa ilay pangato ti abang. Dagi dua pa baya border ta iti may sa partaw. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan adumang dagi jay nga agkayam. Kaya, may salamat na dyan may sa. Ni Berje. Dakilan ti sweldo na. Regular pa yan, iti pagi-sursuruan na. Sana ya? Ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiswila pa ilang amin ko bakbakitanan. Apay aya apakibiyangam ita kato. Kasama diyang pakibiyangan. Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na, malugit ah. Ipangatong ti abang da. Awan da ita asi-asi. Isudakit di at imasyan kadata. Tagpadata ng awan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si Katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan na si ka, friend. Uray siyak, Ivy. Patpat gan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangakan ka. Kasta akmet, friend. Adun dagiti nagdaldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ti kastya pa nagtintinulong ta, friend. Wen, Ivy. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, adda ipudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamyak kaya tagilimad kan ka. Iso nga ibaga kon tagpaiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kon tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga adda trabaho na. Diyak na kauray. Ivy, kagura na ka di. Sorry, ha? Apay ko makagura ka. Ha? Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakes nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din ang makirelasyon. Win ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta atulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa ang maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may ikaw akon a friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dait na ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend.
Patpatgan kamat, friend. O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Ne, sobra matay toy. Una na, nayuna kong ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mat ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mang mangagyukin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amoyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayam ko. Ngamin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay kano anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mat adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw ang amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatiin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala kat agyamanak nga rod. Naimbag mat, tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruhang balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na pa nagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Anya manin. Sika talaga. Manipod at denobyam. Kanayon ng tipagwapom. Uy, inspirado ka niya. Agtal na ka man. Rugyan nak manan ha. Intaman langan. Bisin mo la dayta. Us! Mapantang arudan. Anyamat din na ngayatam itinobyom, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwa mo ano na kuy-kuyog mo dahi siya lalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanos anaguray. Sigurado ka anasingpat dahi chay? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton naaladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janus. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta, manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kun iti FP tinubyam. Talaga kayang anapintas si ka. Okay. Nag-friend request ka ko man ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kit agbalinton ako marim da jay. Nya, Siyempre, ay kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso amare. Walang tumutin ni tinobyak ha. ha? Ayaw na niya. Janus, awan ka di ti kabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Ang mga noad da kaingas na kabsat na. Awan, agmay-may salang ni Virgie. Jay gayim na ha. Agam jak pa mat nakikita ti kanayon ng istoryahan kanyak agayim na. Gayom? May mayat no kabsat na. Ta sigurado anapintas mat na. Awan nga rot kabsat na. Ngayam bayan. Tajay to gayim na tiyak mamukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Diyak mo ha. Agam mamuam to pare. Diyak pa nga min nakikita iti personal. Papanantahan? Agpasya tayo di balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da giti dadakkel ko ita iji balay. Nagbakasyon da iji probinsya.
Ha? Ipashare kay di balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan mo. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipashare di balay. Mabiit ta lang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayam. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y. Agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag naadan nyo. Asaan kayo ni agab-abang? Un matkit niya. Nanginangag pa ti abang itan dito'y syudad. Ado nga minan dagiti umagnaad dito'y. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kahit mo? Anya? Sika Sa anak nga inom iti ara kanya. Joke lang. Agam no kahit mo? Ada mo ta red wine. Saan? Okay nga rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman to nan. Itulod ka ton. I love you, Virgie. Janos, inarakot nakmatan. Sorry, Han. Ngamdya akong magawidan tirik na ka. Janos. Ay, etan ka, Virgie. Saan, Janos? Ah, Sorry. Ngamjak kaya't amailawan ta. Sapay kumata saan aday ta ti pangguraam kanyak, Janos. okay. Lading itak. Ngam nagpailuyo sak itirek na ka. Labya, nakitam di nakitak. Anya man ang tinakita malaklakayan. At damot nakakutsay anang itulod kin ni Virgie aburderta. Kat anya kumaita. Umampang samot tanda di aburderta. At damot kun ditulod kin kuanan kat nakakutsipay. Agtal na ka. Inton kwan mangagda ka. Nubyo na nga tanday jay. Asawain dan samot ni Virgie. Kenbak nang nga tadya mga asawa. Ay, barupay nga tanday jay. Amangan no dama asawa na. Amangan no kabit lang mo ni Virgie. Ay, nakado ka manan ako nakato. Day takot nga min ti paglaingam. No da makitam, tila pagturturungan ti panunot mo. Advance unay nga min ti panunot mo kat. Sapay pasig a negatibo dagiti ibagbagam. Kahit pasulay at agdamag. Agdamdamag aklang mo. Ay na, saan ka nga agdamdamag? Agpugpugto ka. Ikikam iti dakas akay papanan dagiti amin a makitam. Nang rona no may papan ka dagiti babalasang aborderta. Kauri si kamag. Nagsasaw ka. Kaslawan ti pakabapalawam. Apay nasaya at ayamit teraramidam. No may papanan ka dagiti a babae. Agpudot kan. Espesyal nga min dagiti a babae kin kakay. Saan mo akap kapin ano dagiti? Ipakat mo manan ti kinaman naging bubukod mo, Kato. Na. Kakaasyak dagiti ababalasang. Tamaasyanak iti kasasaad da. Awan ti kabagyan da ditoy. Kasla di mo amo ti pakasaritaan ti biyagda mo. Rumarak. Papanamanan. Inagagpangay. Di ka manan agbartag, Kato, Hindi Ay, unay lakit din day tang asawak. No kaano alimbakay, isumot ti panagbalin na nga Saan mo't asigod akas tiyay? Ay, sakit ti ulo. Hello, Virgie. Hello, Ivy, friend. Ayan mon, Rabin, di ka kadipay agawid. Ay, sorry. Jackmot na i-text nga agpaisun. Ada akayam dito internet shop. Ada research ko dito Ha? Kasta aya. Sige, anya nga oras nga agawid ka. Rabin to siguro, friend. Past 9 siguro. Mabisinan ka ditan, friend. Saan? Nagmerienda kita Okay nga Rod. Rumor kami taki ni Janos. Makilugan kanton nga agawid. Apag iso amalpas kanto matan. Okay. Ag-text sakto nga ron na nalpasa kon. Oh, Antoy, Han. Ni, apay da ito Nangitik out akon para itigayam mo. Anya, agyaman na ka. Kasi mo tigayam mo.
Anya, mapantan? Janos, na-text ko matan tigayam ko. Dagasan ta iti internet shop nga ayan na. Ay, agyaman nak. Na-save ti pagtaksik nga agawid. Ivy, friend. Aywan, iso ni Janos. Han, ni Ivy. Tipat-pat ga ko na yagayam ko. Hi. Hello, bayaw. Ah? Bayaw? Wana, takas lakabsat ko ni Virgie. Iso bayaw ko nakon kan ka. Anyan. Narabak gayam to'y gayam mo, Han. Ay na, iruwam mo ti bagim dito'y gayam ko. Tatalaga akastana. Good morning, pare. Oh, kastamat, pare. Ayun gayam, pare. Sapsapulin na kanibus ito'y. At dan sa ibaganakan ka. Kasta? Mapankantun iti opisina na. Wen, pare. Apag iso. Ado, ti papirma ka ni boss ita. Ayun, pare. Nakitak di inyapload mo. Asino di may sa akadwayo a babae? Ni Ivy. Ti gayam tinubyak da jay, pare. Ha? Iso ka di dayjay ti bagbagam a best friend ni Virgie? Wen, kinapudno na. Idilakal man ana amok iti personal ni Ivy. Nagpintas matgayam, pare. Agpadadaan na pintas itinubyan. Pare, mabaling. Ti? Ti agpapansin, igay-gayam tinubyan. Yung amunak man mat. Loko. Timing mo ta. Saan kami pa'y unay a close? Bayam. Ano makasiningad kon. Isunton ti panangyam amukan ka. Tano ita. Ay sus, mabayin na pa'y mo ta. Iso a timing. Friend, bilibak mo tititipom iti may sa alalaki ah. Oh, apay ka di manen, Ivy. Mabalinan. Ti? Ni Janos ah. Mabalinan aparakan ka, friend. Pasadun. Anya? Pogi lang arudan. Matchupay. Madlaw nga agjijim ni Janos. Sexy body nga minkat. Wan, mamindwa ka no amapan ijay gym ni Janos. Kan siyempre, gid-gid tanan nan iti diet. Isumot lagayam ah. Ay, isumot la saan nga agsidaunay iti karne. Natang titinira na. One friend, talaga a vegetarian ni Janos. Mayat nga rod. Manmano ti lalaki akas na, friend. Day tangarad tinadlaw ko kini Janos, Ivy. Disiplinado iti bagina. Mapili laang dagiti ipapauneg na. Health conscious nga rod. Ano kasta? Imbagamon, friend. No kasta. Puno nga adan nobyo, jagayo mo, Ivy. Wala na. Ay napasensya kan balasang ko. Tila pakibibi ang akbatan. Ang concern naklaang ngamin kada kayo. Nasaan kayo nasabsabali kanyak? Taga ano nga, iday dyan nobyo na balasang ko. Pada nakadimot lang agisursuro tinobyo na. Saan na na? Pribado akumpanya tayan na. Sa bagay, nahustuan mo tan iti edad. Agpada kayo ang nahustuan iti tawan. Agad-adal ka pa'y laang mga balasang ko. Wen nga rod na. Masapul ang makaturpo sa kiti panagadal ko. Ipasnak mo kit di agadal. Tuladom di gayam mo. Asala na kinobyon, idinakalpasan iti panagadal na. Kun, nakastrakan iti trabaho na. Wen na. Day tangarod ti pagbilibak iti gayam ko. Takinapudno na. Nabayag ang nagaram day di alalaki kan kwa na. Agad-adal pa'y laidi na. Ita lang nga inaklon na. Wen na. Naanos mat nga ron day di alalaki balasan ko. Wen nga rod. Barang di nantulukwan ti gayam ko Amom, da kayo iti gayam mo ti mapampanunot ko no dagduma. Ha? Apay na. Kasanon tungatan no makiasawa kayon ton nga agpadpada. Kapilitan nga agsina kayon ton. Ay,
Sapay ko maata din tumapasamak day tanana. Ngam posible ang mapasamak ti kasta, Ivy. Malaksid nagbakbakat kayo abalasang ijay gayam mo. Nana, Siyempre, no makiasawa kanton, yawid na kan ti mga asawa kan ka. Kastamot kin ni Virgie. jak amo ti sungbat ko iti day tanana. Basta ti amok, saan kami nga agsina iti gayam ko? Hello, Han. Oh, hello, honey. Umayak dita ita. At ginatang ko apang rabyan tayo. Saan ka nga gluto? Ha? O sige, sikat yung makaam mo. Han. Oh, apay? Anya nga oras nga umay ka? Ita na. Honey, favor, please. Oh, atay pagatang mo? Awan. Dagasam la kuman ni Ivy iti pagadalan da. Dismissal na ngamin ita nga orasan. Kasta ya. Sige, awagan mga rudhan. Ibagam ha, taurayan na kiti pagadalan da. Okay, Han. Agyaman ha. Urayak ka no dito ni Janos. Kung natigayam ko. Umika na, Ivy. Ay, deji gayaman. Wen Janos! Naibagan ni Virgia kastoy nga oras ti dismissal mo. Wen, ala, nakababainan. Sinukunak pa yan. Wen, tamapanak mo't lang amin iji boarding house yo. At ginatang ko apang rabyan tayo. Nag-take out ang iti restaurant. Agsasango tayo nga ag-dinner. Ha? Ne, apa yan, Janos? Agloko mo tilugan ko na, Ivy. Ha? At dagayam auto shop kita. Ay, naibaglakit din. Ta dito iti nakadadailan to ilugan ko. Pasensya ka na, Ivy, Mabit lang. Mapanak bit di tatalyer. Mangkita no adda maayabak amang repair itilugan ko. Ay na, pasensya ka na, Ivy. Napasubo ka na nagnag na. Nairanamot na nagpalya tilugan. Bad trip na diyalugan. Okay lang. Anya nga rod. Amangan no kayat nanti masukatan. Kumangarod, hanggang mawan pa yung budget. Dito yun ti pagurayan tayo ti taxi. Okay, Janos. Ay! Tibag ko! Tiyawanan ba'y naman nipdot? Wala yung nakbitoy! Hoy! Janos! Nanad ka! Ato yung tibag no, Ivy. No, kasta. Nakamatam da dyan man nipdot. Kapag isungad na nakita ka, pulis. Iso nagpatulong nga kadakwada. Ay na, makapadanag mat. Di mo la kuman ka ng kamat itay. Nakabutbutang. Amang ano si kapay ti may sagmak. Agroam da gidya tao. No dita ikan ida iti pagnakmanda. Kanayunan dan. Iso arumbang lang tinaramit ko. Pare! Papanan nyo! Ay. Kaya magmag na kayo! Nasayata nakita da ka, Jade. Ay, magdadahal nga tilugan ko. Kastaya! Ala, lumugan kayo! Naitulog kayo! Papanan nyo ayo! Ay, ijay man boarding house da, Ivy, Jade. Sige, umay kayo nga doon! Virgiani, ada kadwami asimang pat. Katrabahwak ni Jade. Hello, Virgie. Hello. Agyaman na tainlugan mo dagito'y dua. Awan anya mo na. Napintas gayam talaga tinobya ti gayam ko. Ha? Kastamat tanto'y gayam mo ani Ivy. Agpada kayo pintas. Thank you. Ala, agsasango tayo namang rabi. Sanin bro. Agawidak man tan. Tadaw pa'y aramidak iya balay. Agyaman aklangan. Hello, Ivy. Ayan mon. Maluman, friend. Friend, awan pagluga na kagawid. Mabalin ka di adagasanak manan ni Janos. Idagasnak ni ta boarding house ta. O sige, mabiit lang ang tawagak tinobyo. Rabiin, awan pa'y laang dagiti do. Ay, makapadanag mat dagiti ado. Ano muna katjak makontak dagiti cellphone da.
Amangan kit din no nakasalaw namanan iti managdakdakas. Kat, ay na, sapay la kumatasaan ako. Adda nagsardeng alugan iti batong. Isuda siguron dagita. Ivy, apay anarabyan ka. Kan, ayan ni Janos. Kwa, ay, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaol man ng tilugan na. Anya? Nagbati ni Jano si auto shop. Bambantayan na tilugan na matartarimaan, friend. Ha? Ay na, naimbag man, taad dapay lang open a shop iti kasto nga oras. Kwa, 24 hours samot na siya shop. Sige, tagsukatak biit, friend. Ituloy mo di maturog. Kinapudno na sa anak pa'y ang naturog. Inururay ka. Kasta ka di. Ay, pasensya kan, friend, Ay, naturog ako malatan, Kasano ang makaturog ak nagdandanag akmat, Ivy? Di kay makontak ni Janos. Ay, sorry, friend. Na-empty battery ngamin ti cellphone ko. Kat ni Janos, talaga ka di anak ka off ti cellphone na? Tsaka mo, ngam kasla na ibaga na empty battery matlaang. Kasta ka di. Ala, maturog tan, friend. Sige, ang mangan ka pa'y Ay, sanan, nabsugak. Nagmerienda ak ngamin itay iti pagadalan. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Adaw ti Mino Sabado. Kadwak dagiti katrabahwa. Itreat da kami takin ko kay ti kumpanya. Sumur ka? Ay, kwa. Adamot na ira na a seminar ko iti day tangal daw, honey. Kasta ka di? Pasensya ka na niya. Okay nga rod. Maawatak. Amok ang maawatan na, honey. Wen. Sige nga rod. Taituloy ko kay tararamidat. Bye. Bye, honey. Di kasano itan, pare. No saan asumurot ni Virgie. Sigurado nga rod asaan mat ang makasurot ni Ivy iti outing. Mabalin, pare. Anyat kaya't masawan. Di, awisan ni Ivy. Awan mo't klase ni Ivy iti Sabado. Mabainak sa, pare. Bayan, siya ti mangibaga. Awisak para kan ka. Sige man nga rod, pare. Barang igay ton, ti pangaklunan na kanya. No aklunan nak ni Ivy. Aglo atak, pare. Anya? Wen, pare. Agpadan anapintas dagitin nobya tano ka. Alala, di ka pa lamang namnama. Tanasak sakit ti mapaay, pare. Laglagi pa, agar-aram ka pa ilagan ko na. Nubilang tawang gasat mo kan ko na. Masapol nga klunam da ita. Bagbagam tuman dagijay dua babaya border mo bakay. Apay manan ayala kay. Paritan man ida nga agpastrag iti lalaki diti compound ta. Kat, apay aya. Anya ko matipakibiangan ta iti dayta. Kat agbaybayad damat iti abang da. Sa nga ili da nga road, di da kat pastrakanan. Iparit mo nga raud. Idi damaw, nagululi makaalag. Pinalabas ka ti kanayon nga isa sarongkar di nubyo ni Berje ditaw. Ngumita, ay, duwa damot tayo. Pati ni Ivy, adamot tumboy, akaayan ayat nan. Agar-aram pa'y laday jaykin ni Ivy. Saan nakanupay ang nobyo kunana? Imposible Kananya ko matipakibiangam kadakwada aya. Kan maysa, adamat nakamdan. Amudan tinasaya at kansaan. Patsyak asaan ang mailaw ang dagiti border ta. Di ka kadimadanakan lakay. Sana dahi tati pampanunutak. Di uray man kaagsikog da balasang, awang pakibiyang nga kadakwada. Basta jak kaya tadito iti pagaramidan da iti kalukwan, tamalas ti kasta. Malasin da kato'y balayan. Ahaw, jak mo ipalubos Ijirwar, ti pagampangan da, sana ditaw. Unay matikas ta sa umon lakay. Nakasingsingpet da Virgican Ivy. Kasta ka tibagbagamon. Kaya agpay sumot ti bagbagak. Ay basta ibagam to timbagak. Nusanda nga agtungpal iti kayat kaw. Nasaysaya at apumanaw dalangay.
Atoy pa eh, Jade. Agsyat ka. Thank you, bro. Ano ba Oh, Nabarta ka ni Jane Janos. Di mo ikan iti inuman na. kabalan na lang ta. Saan ka di, Jade? Kabalan pa eh. Talaga mo. Kabala. Sige. Bukbukan pa yung tibaso, pre. Ala, uray lang kidaman iti nakaro abartak na. Kabalan na lang ta. Ang jingle. Kuyugan kan, tani. Di mo kabalan ti magnasiksi ka. Kabala, pre. Ops! Oo, anya ngay. Natumbakan. Nakaturo ka na dagos. Wud nga ron. Ipaidak pa lang dito at idog at ugaw dito cottage. Oh. Talaga ka di asan tayo pa yung agawid? Saan? Nabartag ti driver. Masapa tayo kanon no bigat nga biyahe. Anya? Umiyan tayo dito resort. Alag pa ti cellphone ni Jade. Tama nga numaragrag na. Hello, Ivy. Ayan yun, friend. Friend, saan kami ang makaawid? Masapa kami kano inton bigat na nabartak ti driver. Nakaturugan. Anya. Kat, pagturugan yung arudan. At akatid siya pagturugan mi dito'y friend. Ah? Kasta ka di? Kat, ni Janos. Okay mo't ni Janos? Ibagam ta saan unay nga aginom, ha? One friend. O sige nga Rudan, friend. Agan-anad kayo dita, ha? Bye. Ay na, si makit man ti sikat ko ang naglaba. Ay na, ay nagrigat ka ti bumakutan ay Ha? Ano ten sabat lugan ti nobyo ni Virgie day jay nagsartang iti batog. Ne, iso ngagpaiso. Tay nobyo ni Virgie day jay. Apay ngay may. Katrimwar matan ni Virgie anapan nagtrabaho. Hindi na nga taam mo anapan na nagtrabaho ni Virgie. Ay, sabagay, adamot kit din ni Ivy ang madanon na dita. Agsangsangit ka, Ivy. Aping agsangsangit ka, nakaarakop ka niya, friend. Awan, friend. Malagip mo man yung tinapalabasan niya. Friend. Ala, maturog ka kitin. Rabiin. Maturog tan, Ivy. Di ka agsangsangit. Tama iluyo sa kla. Hello, bro! Ikasukuno ni Ivy. Tayin-tay mga nitirwan. Anyo? Sa dutak kong arumorita, bro. Anya? Ay sus, di ka agsadot-sadot. No kaya't mo magunod ti ayat ni Ivy. Di nakmat lang amin aklunan, pre. Kit aganos ka. Di ka maupupay. Di ka maumuma, pare. At daki di nga ipakitan ti kinaanos mo nga agarang. Tapno aklunan na kan. Dagasanta, tasyak ti makamukan ka. Tulungan ka ni Ivy. Sige nga, Rod, bro. Pasensya ka na. Kadagito'y laang matkit di abulan abisi ah. Wen, di ka madalagan, Virgie. Maawatak man ka. Oh, Kat. Kumusta ang dagita do, ah? Dahito eh. Nakaragragsak na nga ko'y kuyog. Umapala ka ron. Ngayon, okay lang. Janos. Sige adapay papanan mi. Bye. Bye, honey. Ay, mababain ako ni itinobyo. Tunggal awisan nak arumon. Mairanamat nga daramida. Ngam sa nabali. Itala ang abulan daytoy. Inton sumaruno, masangok ton. Apag isuntumatan ang makaturpos ni Ivy, iti panagagal na. Makaturog ako. Ha? Indumog ng Janos. Talaga ka di akasta ni Jade tunggal mabartak. Maturog adagusan. Wen, dala ka matamtaman ni Jane. Saan nakas kanya? At adumot nga amang ti ininom ng amsik. Saan mo't Ay, mabit lang Bayad akong tibil tayo. Tarumwar tayong dito club.
Best wishes, Ivy, my friend. Thank you, Virgie, my friend. Congratulations, Ivy. Thank you, Jade. Congratulations, Ivy. Agyaman nak Janos. Ala, celebraran tayo ti panagturpos mo. It all you can, ha? Siyak ti taya ita. Agyaman nak manin Janos, ha? Nakasaysaya at kayo amin kanyak. Agyaman nak iti ado a sakripisyo yo. Oh, rugyan tayo nga rodon ti mangan, ha? Okay. Excuse me. Ivy! Anyat mapaspasamak iti gayam ko. Ang mga no di na magustuhan ti taraon. Tinasayat, surutan Virgie. Ingka alalayan. Ivy, mabalin ka di. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa'y aso manangit. Ngam di mo matibaga ti parikot mo. Rabiin, paturog tanton. Ngam di ka pa'y lagsao. Please, di na kumamot pagtanagan. Virgie, friend. Pagkawanan na kuma. Dagkal ti basol ko kan ka. Ha? Anyat kaya't masawan? Masiko ka. Anya? Sino ti amat isikog mo? Kat lakyan matyagar aram kan ka. Agsao ka, Ivy. Sino ti amat isikog mo kunak? Ni Janos, friend. Anya? Pagkawanan na kuma. Nailaw anak. Nagbasulakan ka, friend. Virgie! Virgie, pakawanan na ko, ma. Naglakatagkid daw iti pamakawan. Ngem narigat ti basta mamakawan latan Janos. Nang runa no tinagtalkam at tao ti mang traitor kan ka. Apay ang naaramid mo ti kastay kanyak. No naumakan kanyak. Apay at tipay mismo agayim ko tinangisukatam kanyak, Janos. Apay! Aklunak. Nagbasulak. Ngim sapay lang matamawatan nak. Nagsapulak iti nangibaw ingak iti riknak. Kabayatan ti kaawan mo iti danak. Saan nga umdas na itaarason, Janos? No talaga ngay ayatan na. Naawatan na. Tauray sang paminsan lang ti panagkuyog ta. Inayat ka iti husto. Ngamyak pulos ni namnama kabalan naggaya maliputan. Pakawanan nak. Ang awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Jack ang gagara tinapasama. Jack kaya tinaramid ko. Imposible! Masikugan ni Ivy. Ngam kastapay laki rason mo. Kalukwan na ita. Agsasango tayo kada Ivy. Kat agpili ka kada kami. No asino ti ikalaisam. Itata nakasangon kada ta ni Ivy. Agpili ka, Janos. No asino ti ayatan. Ti ikalaisam kada kami kin Ivy. Agsao ka. Asino kada kami kin ni Ivy. Siya kwan no iso. Sorry, Ivy. Ngampilyak ni Virgie. Taiso ti ayayatak. Sikat ipilyak, Virgie. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, Janos. Ni Virgie tinubya. Ngam ni Ivy ti masikaw. Lukasta. Pinagrigpon na idanwa. Ay, ha, nasikap mo day di lalaki, lukasta. Agasem day tangay. Ngam, ha, gungunada. Tagaratigit da ngamin. Ala huston, kas kaman latukak anadan umanen. Makarengreng kamanen alaklakayan. Tila ibagbagam. Naitib ko lang aruden jay tao.
Kastapay ti bagam. Agtal na ka, tamangan numangagda ka. Agpaisumat ah. Day tangamit ka ti bagbagak iday. Nakakotsilaan. Ngem kasladag raramana na kinubyaw. Ay, hoy! Shh, shh! Ay, bastos day di abak-bakitan. Kasarsaritak pailaan. Ngem pinanawan na kiday. Umakara kiti pagnaudan, Virgie. Mag-asawa kan iti mabiit. Agdan na kayuntun kan ni Janos. Saan ka pumanaw? Agtalinaad ka lang dito'y. Apay, masakitan ka iti aramida. Tipan nakikalaysak ken ni Janos. Kwa, Makitam ti buong ati amin ita, Ivy. Siguro, nang namnama ka asi katipilian ni Janos. Tamasikukan. Ngem saan? Siyak pailaang ti pinili na. Mangipanagnak at ibagim laang ti kinayat na kan ka. Iso adi mo rubeng nga ayatan ti kaskan ko na. Tama na nga lilaw tumatla. O anya, ay ayatam ka di pailaang ni Janos. Pagtatak ko ng pailaang. saanan, Virgie? Naupayakan kwanan. Rumbeng laang maupay ka. Maagkalauna yan kan ayat. No pagtatak ko ng pailaang tikas kan kwa na. Awanan pa inday siya alalaki. Umadanin ti kasariyo kan ni Janos. Wan, intun umay alawasan. Ket agsagana ka. Taagtanto pa pananta. Ha? Sa dino, Virgie? Jonas! Agyaman naktada ka, Jade. Kunaklan o di mon patganti awis ko. Diyak kumakayat ti dumaray iti kasarno. Taklunag, aging gaitang. Nasakit pa'y latinakam ko iti naramit mo. Ngam pilitak timang pakawan kan ka, bro. Pasensya ka na. Nailaw anak lang amin. Sorry talaga. Di tapay la panunutan ti may paman iti daytang. Awan ka di pa'y ni Virgie. Anyat orasan, aldawan na. Awan pa yung roda. Itay pa yung orayan mi. Anyan. Awaga mo na ati cellphone na. Naka-off mo ti cellphone na pare. Diyak makontak. Anya? Tinasayangat. Pasukon mo langan iti boarding house na. Sige. Siyak lang ang timang sukon itinobyak pare. Papananta, Virgie. Agbakasyon ta iti probinsya danana Flavia. Anya? Ngam, kasariyo itan ka ni Janos. Agkasarlaang nga is. Ha? Kasjay tirumbang iti manangan lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta? Saan apod no ang makikalay sa kakankwana? Iti anya aga po. Kita man tinaramid na. Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Ngam siyak ti pinili na. Nga imbes kumaasi ka. Tamasikog kakat nga rodan. Sa kalpasan na. Di pa'y nakisarita apuluskan ka. Di man la nagkidaw mat iti pamakawan kan ka. Pudno dayta, Virgie. Manipod iti naudya pa nagsasango tayo. Di na kun kinasarita apulos. Nga uray iti text no awag la kuma. Day tangarot ka. No kasta? Napakawan na ko na, friend. Anya pingay. Kaslakabsat kan ko nakmanan. Sikat ad-ad na apilyak. Ngam tiyay manangan lilaw alalaki. Agyaman na, friend. Ni Janos ti umawawag. Hello? Hello, Virgie. Imbabay nak. Apay nakastoy tinaramid mo. Mangilawlawan ka. Ladingitak, Janos. Ngem kayat ko lang nga iparik na ti saam nga imparik nam kada kami iti gayam ko. Sorry. Ngem saan kan nga ay ayatan. Anya, di kag sawiti kasta.
Tamabalin ka nga idarom itikas dyan ngayon naramit mo. Sige padasam Janos. Amangan no kayat mo mati maidarom. Ha? Ha? Pagparangan mi aginundawayam tigayim ko. Laglagi pam. Addan ebidensya, Janos. Masikugan ni Ivy. Iso di ka agsig sigurado. Anya. Sige, tadapay aramidak. Bye. Ala, agtudon. Dagiti sa lapay mi kini Virgie matudwanan. Anay ko. Tipatong ko. Ay na. Naigalis kan balasan ko. Ay sus, umay ka. Tulungan ka, tumakder. Anay ko. Diyak magatagdar na. Nagsakit tipatong ko. Ay sus, mabiit lang nga ron ta mga yabak iti kadwak amang bagkat kan ka. Itaray da ka lang ni di ospital tani. Masikog ka. Napukaw ti sikog mo, friend. Kasi ba't anak ko? Juan, rumbang laak asyam ti anak mo. Tawan basol na. Nga oray pinagtalikodan ti ama na. Virgie. Ala, awatin ta tinagbanagan ti anak mo, Ivy. Anya ngay, saan mo mat ngay gagara? Ay, panunutom latan analapit. Saan aparakan ka ti ubin? Agyaman ako, nay, friend. Itilikodan tinaramid ko. Ada kalatamang baybayabay kanyak. Di nakbaybayan. Mabalin ka di mat nga ramidag ti kasta. Saan to, Apolos? Talaga nagsayaat ka unay agayam. Kan agyaman ak matitipan ang pakawan mo iti nagbasulak. No sa bali laeng, nalabit, linaksid ako agayam. Asino ako maasaan ang mamakawan? No maminsan, talaga narikat ti mamakawan. Nga manya ngay, ket tao tayo laeng mat ang makaaramid iti basol. No ti Diyos tupay kat mamakawan, datayon tulakit din. One friend, kat iti amin a panagbidot, adalat ta adal a mapidot. Kat agserbi nga adal kanyak day dyan na pagtang iti biyag ko. Wana Efi, kat manipod ita. Lipatan tan tinapasamak iti kalapas. Kat mga baruanan tamanan. Agpapiksa ka dagos, friend. Taasi kaswam ti panag-refume para iti board exam. One friend, promise, ikagumaak ti maadan adagos iti trabaho. Kat agyaman akmanan, patpatgan ka unay agayam. Patpatgan ka man, Ivy. Biyag ti tao. Apaw! Anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Ngam sa nabali, mare. Tapasit lang mititi. Basit nga! Dinantupay ka ba ulan na yawid ti bagina? Kat si kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan, Alvin. Isirag ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Intun sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na sayahat nga ramid yo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo tun, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum, sumipngutan. Napnapanan naman nga tan. Ay, Jackman, amo balasang ko.
Basta impakada namit kanya kamaladaw nga agawid. Damot ti cellphone na. Yung di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutunak manon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngamahay na. No inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kwa na. Sa ano nanang, agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na ano makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangpot day jay. Ay, di na lang pampanunutan nga ada masikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kas labaro. Nalain tangaron manganon balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakit masikog ka. Pasensya ka na, pare. Umana akong nga gawin. Tani, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nangrunan na mamanasi ka manan di kadwang. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isa pinainom ka. Kinasaya pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapos nadamot may sangpot mo si Darna pare. Agyaman na. Pare. Awan man. Inrik panakmanen ni bakit ko Kagurak man. Tanaladawa ka ng kawin. Nadya, bakit? Look naman tiri daw. Nadya. Anya torasan. Itakala sumangpot. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka na ginom. Birthday amin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na? Inaldaw lakit din nga birthday. Ta inaldaw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mat. Bay ba nakamilot na ka din? Sana ba rin? Tarak lang mo tibis kami. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laan. Malalala, ingkag palisan. Nanang, da kayo matanda dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya na kijasawam. Naimbag kumanosan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan nyo lang ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga nwaglablaba manen. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mga min inom tararamidan. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan dya asawa. Kumare, naimbag na malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka lang. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinostrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamu kayo man daditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka lata na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon na lang no ko. Anyan gagaram, pare. Pare,
Pwede nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Ha? Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di pa ila pinagmaymay sa ti panagpaskan nyo pare. Ita talaga ti paskan pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga ro doon Anya nga ro pare. Saan ba ta ka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Ngam inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala pare, umunakan. Agpula sa klaay. Sumaruno akan kan. Ay nananang. Dahil ito'y mantay kunkunakon. No agkuyog dagita nga agkumpadre. Di daan mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan Ta siya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa ag-drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Barang denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bardak mo. Di mo san ka ba lang dag-drive pare? Kunak mo't nga kontrol lang. Pare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakat ko pare? Nakasanod ti kinasayad mo kanyak. Makit kita na lang. Katay kinamamartik mo. Mawatak mo't ni bakat mo pare? Nagdakal to may utang ko na yung baganakam ka pare. Daka na nagabautangan. Tunggal masurta. Saan gabi nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman pare. Diyak mat sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko pare. Ura mas siya. No siyaktag ka sa pulan, kaya tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ko mas silagan niya. Nagkasapulan ka pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito bakit? Tinapatag, kat nasa lunot kayo kadagitan nakta. Nala, sapay lang kumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito'y ospital. Ta private kat nga rod dito'y. Ken na si Esak. Pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dito bakit? Siya akong di makaamoy jay. Alvin sana tilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makamo. Di mon problemain dayta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka saldaan pa'y laing tay tumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo nga min kayat. Ngailang ako tay may sabakak. Tamasaya ang anak mo. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulangan oray basit. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak luwas na pare. Nagsingpot ka nga talaga. Alvin, liklikam pa'y la kumangamin day ta inom tan Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansaan mo't nga kanayo? Sagpaminsan mo? Kan liklikam ngamin day dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ang tatao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak nukwa. Nga may sumang nga tiga puti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasigad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric.
Itad kumutun tayo bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. Antoy pare oh. Ne, nagatumutin tayo ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo tayo ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausaran nyo pailaan tayo ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang tayo ta kanyak. Eric, lakay. Ni ka di Alvin tayo naggapo dito'y balay. Wen, bakit? Itid na tayo bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin day jay. Tani, at dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing ah. Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tayo di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't at imang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumulpay nga abasto tayo diti balay. Ay ka, nagsaya aton nga, Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman diya kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid diti balay da. Kan sana ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munti tanak na. Tasyak mo ti manguba. Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan nanakmot lang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, naggapgapwa maya? Itay pa nga gununit ti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Lakan ko labi na inom tayo tarakan ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ron ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Asino dyan mawag, lakay? Ni Mari Antoinette bakit? Tayo asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Mari Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman nak pare. Awanan. Pinanawan na kundi kumparem. Kasano kami paiitan. Makonsensya ak, Mari. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umaw-awag kanyak. Ngamdyak na sangot ti cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agun daway. Isu nga umaw-awag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak mala na sungbatan mat, diawag na, sakbayan na tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakangag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man lang na sungbatan. So pa nagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la kuman lakay no anya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Damot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka.
No kasjay magipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta nga ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat mutten. Saanen ang maikulkulan. Ada intag ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari? Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isodan ati pagbawi ang balasan ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamot gaya, Mari Nadia. Sumra ka, itaman pa nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't, Mari. Ininot mo't na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mo ten, Mare. Nakailiwliwag mo ten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang ngam saan na kas idi. Normal la siguro tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga ano kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babaen man la tikas to'y nga ramidag. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Ang gamita ay makonsensya ak. Talimod-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malaganan mo tin ati barukong ko no may open ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak Mare.